ba asofo aware mu a ensem bebre ohema se ye ka se ye se nyame ama kwan se osofo bi a oyere ha oja na ka wo do obeti ye be koso ewi ase ene ke be hu de bebre eti bebre e pe kwan keke oh wo de so nya bible na da ho pa ya ferade asema ye de ye adwuma ohema jai ka already be gu pa e de pa na omo so manya kuku egu omo de ne omo manya kuku egu omo de na te se adrum pempen so a Mima wakwa bashonko eba too much GH within the nana ama owusa na enkoma ene na me my Ghana mu no eno na metu dwa ema mo ahwefo eni etie for muso mutimi enye bi ete Ghana hasisi aye boy de emfama ebo ha de ano de pa uyi coronavirus emfama ebo a esi ade so asofo a ewo wo man mu no eja da wo trim pa de se wo mo ho edere wo pa esan ensensem a abubo aba pontin afa ebinum eye honorable Kennedy Japan na daruma na asofo ho sensem ni nim se expose koso ama ebinu krampo no wo mo re a na nka ehye asofo dwuma no kra bi de no awete ebi so kra ehun omu te se asofo dwuma no ka enyo mani ka biem wo mani enjum biem ebi so ahye wo mo den se den ara wo mo beko okoden no na wo matimi akon age wo mo gidie no esipi na ni emu no ensema abeto dwa sesi ade abrebo ankasa efa sofo ba ko so ho a wo kaswa a woda asori anidin ede Healing Jesus prayer camp na wo sofo ensensema koso na brabo mu atese abro no so ama osofi ahye no ho akonfo na ensem ni a ehye ebra tese wodi kotu ni na safo mpenifo enim se ne hire a wone ne ete a wone ne wo emma no wo tete no tese wo ye na ayakayaka de tese ne hire emma ne ni anji wo fie se diane wo bedi ne hire no anwia wo pia kwabonti so wo nkra wo ba no obisa no so na da ne ntokwa kasa pepe tese osofu a tese ne dwuma no ne ninia ede na me so na ne hire sa tete na otumi se na wo ye basa wo ye ha na wo he ne hire suba na tese wo de ato asafo mpenifo enim se enko mo mbre mu no mmeke bi ma na asafo mpenifo so aka na still na ne hire no enye na den se wo so ne suban no akwa tese adwendi bebre ede ama no enu nti wo no akasa etwe ne hire tena se de ekoso no emmo wo no akasa mu ne kra na akasa ra ho de ekoso no emmo adwumadi a wo di ewo nyamu nti be ya enka ne hire no embre no wase no wonti atese wo ma ware na ebiem so wo mu wo ma no wonti ne ni enhwe ne ba eni ne kunu na no kra acha ne rebu focus ama tese otam ne ba go fifie be 3 days no ompie fie ho kra tese sem na ne kunu na tena se edi wonkomo no eye ne him na no mu ena eye osofu pani a woda Jesus Healing prayer camp no wo hwete na ne yere no ede ne faso a wo hwe a wontimi entra se bem nti otam nkwala wone na yere no abo no wode wo mko akurase koma wo maame se ono agasa mu ne maame se won hwe enkwala no emfama no na wo san ba kaso a ofanko ho biem no ene wo ba afie no wo be hwe no akonfo atese adagye asem na akoye asem a eye ya pam eye mantemofo ene ni titru Jesus Healing Prayer Camp members are woman call her echo bomb because they don't know a woman see us the entire was so for that circus no organizing prayer and deliverance service a bomb by etimi solving at for problems a woman come no anka some the problem about us abro no so amate say when tianya no hwe age akonfo and wotimi ehye ebisu ka say yenya kra osofu so nipa so bona ye pede abo obi no yafa mo na yire no na oye din mo na wote na brabo so watete na keka no akọ ogwom ntu ye obi de so babo na ye hwehwe na yire emfa mo no ensensem we bi ene de eka wonti mato nsa e de afa osofu panyi a woda Mount Zion prayer ministry e work la pass ade din ede Reverend David Aseidu jebre ye twan wa ba ye ba ye de nkomo no ebe hwehwe so
nuaba na I want to say. Yami adumi mo ye. Reverend Ebusuafo e. Yeah, Asafuma. Yeah. Okay. Reverend yen hwe bibi wa ha say, wo so far wo da prayer camp ano. Osofu pini da prayer camp ano organizing paibo solving of one issues the mom na te say and send some Kosoa na babo mu ntia nam so man intimation wa konfo no. Ensem we dey na wo dwen fa ho. Nuaba me da ase. Say asem we die emu oyerem na area wo nso say so for be hye no akonfo minim problem ko a say na o ka say eya aware na irritate ni in fact ayo how be pray na de ba kwa me hunu say nkan say so sofo eyesa etoda eya na bebre hunu say bia asofo ni problem be asofo problem no omo nka na ye nka nti etoda ya na ehhehye ye ho nti de obetumi apemu aka a wanya ho solution na wanya ho muaye no ya na den ema gisi nyame bam ansa na wetimi agina nti sofo no nkanse so yesa up to that extent obi beka so obi obom paye ma nkrofo nya ogie okanse otu wonfo de are na wentimi anje no ho ana bibisa ana akosi se wahye na wakonfo imi aba asem we de mintimi nkom bebre nti kakra meka na se o ene ejamete wasem ye na pete se asofo we omo tinsem so pa asofo ebi problem kra so sin members na de ebi so say members now I didn't me council member didn't me bomb pay deliverance member no to na wonu de no akasa na pa do no ntimi so be Philippians chapter 2 verse 13 Paul say mitumi ade nyina aye o Kristo Yesu a ohemeden nti etoda asofo no problem pa ofifi eba nso oba ba ye nipa ho adwuma yame ho adwuma na ni problem no ewo ho so ono de ho obegya ato ho aba ba ye nkrofo de ama ho na se mutimi bom pa ye tu ahonbone we wo hwa oda prayer camp anu to otimi bom pa ye tu ahonbone obi dia enye otimi bom pa na ensakrayaba na se we mpo na enya ede na wanfa nye mpai bo se wo yi wo bom pa ye na honfi abehye ne giri ni mu no ka wo yi efini mu na wetime nya na sundwe ede na ware na wotimi tena ho a ko bompe ni fama ne anye ye na tese wote ho a wontimi ntiwe ahye ne ho akonfu obompa e bitu ambone na ono angasa ne de wetimi anye asem enwu odu je adwuma we no yesunsum adwuma ahonam so ye de eka ho osofu bia se obetimi agina nyame adwuma kodura wie ya gise ne yere eta na chi sunsu ni honam enti se ekoba se oba na ye se ota be ma na chi sofu na chi wotimi gina nyame adwuma no se bibi etosi pe ubehu se sofu na adwuma na oye nyina no enkoyie so ate ase enkoyie kra Bible ka say o se so obi bitumi ahwe Yakobon asafo so a je so ohwe ono ani fie nti sa asundwe wu fie a asundwe be pasafo no so okay be sa asundwe ni fie a asundwe ndimi masafo no so so ho nti se de ekoba no no de minim adekode potia ewom ebi ebetuma aba so obon pa ya ma no so ade ade obon pa ya ma no o cancel ebi ane say so friend entrance tu no fui say ye awarefo ye sofo nti ohima eti ase na ye nware na nyame adwuma nkoso ebi anu no but ebi anu oba no nso e wa adwen fufuru bi e wo ni tire Reverend David ye hwe bibi wa say ye hu asofo o man mu a o ma ware ama o ma ware egu ateso ma to so asa ko ware a ware de say obi kra ware mensa ebi ware mienu nini ya na ebitimi gu no asa ware fofo ninti osofo anyame afro ninti se wo ware a wo ba na wo ware no mo hwe su bi won ho ansa na wa ware na na se wo ko ya hu se ne wo fe ya na wafa ai juma da wo so osofo bi e ko ware a megidi ye pass obom paye ansa na wa ko ware okay na ebebisa se adenti na
ye be hye ase fefefe se adofo na fe bi wie chini adane atamfo aware ya ade baako a unyankopon ani ku awade ho saa de kode no so no obonsam echi uchi awade enti bebi obehu se nti ase nkabom odo eye adwuma e wa awarefo ntem no na opese o senti confusion e de ba ho na e de separation e de eba so what you say enti se ye eba asofo aware mu a ensem bebre ohema se ye ka se ye si nyame amakwan se osofo bi a oyere ha oja na ka wo do obeti ye be koso ewi ase ene ke be hu de bebre eti bebre e pe kwan keke oh ode so nya bible na da ho pa ya ferade asema ye de ye adwuma ohema jai ka already be gu pa e de pa na omo so manya kuku egu omo de ne omo manya kuku egu omo de na te se adrum pempenso a se wenjaye a ada se owu na beba ebia ne se we owu abe osofo ye hwe bibi wa enti me ba for obeba mu no enti won se obroni wo asem bi o kan se separation se aware ni drum pempenso bi na problem no eye twa fam so a ye separate mu okay ebia oba no nko tena ha kakra be ma no so separate entena kakra so mo a mo tena se na mo dwen ho na fe mo sa dwen se be sa ware a ma be ware won we sanka separation back kakra ka mi fi se e de asundwe be de e be ba ha ndi separation so ya de a e boa separation is saying say oba no already na so wo pie from report no opie a won kra ne kun woba so a wonye aduane ye bisa a won kire mu na da ne ntokwa enu the separation dey say na nka bi koso da because oba no pie pa won pie an ka enyo how e ma ne kun obekwa asa abe tra ne kun no so separation ni say oba no ebi asem na kopie emfa se bia waju ananye waju for ne hand what dogs so me dogs aha omo kwa ndesa ke sasem kopie wa e be hye se bia oba no empe bintina ana so onko maame na ebusuafo be 6 months ukwa brofo mu e wo hopa okay so ati ase separation no no enya wari jaye ye nsa ase se mo jaye because e omu a mo ni betimi aba mo ho so ama ma sa be de abeka gbo nti separation o wow nti separation no enu nya wari jaye se ya sign divorce letter se niema bi e kosi sa court bi a ye kotwetwam dabi entisa aha eja mo ya sofo ansa na mo befa asofodie na to mo ho so no na mo nim se emra eta ho asofodie wo emra wo ho edoso pa ansa na bebe wa brabo sifa se na se nipa entimi hu sifa na we hu we nya nsu ehu we nya na we wura asofodie mu na te se wo yire hawadwe nti wetimi ede adwen na wo ha wetimi ma na akonkan ama se a wangasa mu wa be hye wo akonfronti se ana asafo ma no ana nkomo so weni da so se wo na wo bom paye wo na te se nyame honhom wo so a wo ye akwankyere ma ye ntimi edwa no adwen be mpa na wo munya mfa sofo no edi kan we eya dansidie ana ya hyenso bi a abeto se o se members no yedi ma sofo because sofo no gina o di ma obom pa ma ataka eba no so anu ode ebi kro obi aware egu amu aka manti ase ade aye adwuma okay but ono de ba e de nta ha pra chen say o say members no itimi dima ya sofo itimi pompa ma ya sofo a say asem to sofo a ye mfa enkotena bebi ni nkomo keke nemu ukukuo mu udam u bompa u beka u sofo say awurade emnom no utimi nyina ohawa na say nyame adwuma oye emu enti say obi a member e was asori no mu na otisa asemu ye a ebe ha no ebe ne ya ebia onim the secret behind sheda empire mu ebia mpenifo a woka say ofrom no mo kai wan go into details wan go deep niema na ekoso penifo say sabi obi ensi intuma gbifi embe hata wo friends abonte so hu ha ntebia so funu kra o chichi mu acha safo mpinifo wan go into details nti still na niema o wa na e hanten
nti mema ne te a ebe ha no de obeka say oh okay bia enyame na afre no ana say enyame hyehyɛ ana say no ono so ne nkra bia ode ba ewiase no so ne bia na bibi ewo so for mama kan comment bia abepie mu enche ahwefo ani etiefo we fi adofo or say God did not create marriage for a man or woman to suffer or die in silence. If your partner mistreats you, leave please. God will surely make a way. How sad, Pastor. We so Efi Anita will say, why killing yourself? Rather divorce. Christians, we are not exempted from domestic issues. There is no devotion when it's not good at home. We so Efi Geshron will say, I am sure the wife is the happiest person on earth now. Well, she has succeeded in killing her own husband so that she can have the freedom to live her life. R.I.P. poor pastor. The chat to me de ebe kan efi. Andy will say, oh, this woman will suffer. She will suffer and die in silence for mistreating her husband and making sure that a man of God as such leaves this world in such a way. And also, adenedie aba. Also for yenim se nyame asemu no ye say why na ye orenfo no ohwe orenfo no who is the watchman of the watchman yenim se osofo edasafo nim se obehwe eye enwan so na members no na nyakopon na mu so ahye ni fie entotoye nti se oye na dwuma yi a enkebedu sa aha de mintimi enje say ebia sofo no anye na dwuma yi ni ntina ebia na kodu sa but de meka no say asofo dwuma no esan wo mu pa bebi obonefo no pese ofa onya ono obetimi afa obetimi ade afa sika semu obetimi ade afa se bia adwuma mu bibia kwan bia so the hand ye yintimi nkase bia sofo no wanye na dwuma yi ntina ebia edina ko wiesa ebuza for uma yintwa ye humba ye ba eden komo no ebe hihye so me mama pa babiem Reverend David ehun se nyame asem no chese ye nyame nipa osofo bia no sa basa wa gya ye eba ida se bakwa bodwaman ana se owo aba ansa na wawe emu betimi atete na edwaman pa eniwo se bako ni betimi akoso aware obi fofo because we edwaman na no obi fofo bo na so wa asafo mpanyimfo asofo akese a wo man mu a wo ma aware eja ema na wo ma aware wo mu akoware fofo a ema no ete ase a wo mo cheda enchechire mu ye de course 20 a wo mo ja ebi kra to so kra aware miensa ne 4 sana mekanika no wo mo so no die na obeka fo mu that's it so the bible no kan no o say onyankopɔ ta aware guo what you say or time aware guo now say ye ware a de nyankopɔ hwɛ ne say akwantuo na ya hya ase ye no ye de be kwa wieye okay awieye ene say se bia awarefo no baako nyame be to ne nsa frɛ baako ewo owuo kwan so na je say ma ware na aden abawieye ewo ho nti eho ne ma ho kwan say so betimi aware dia fine wo hwɛ no ntimi ware so ano atena se se the bible na kan no nti say ye de ba se bia asofo aware gyae mu nsɛm ne na ohima ensɛm bebre a je say wo ka so wo komu a wahwe ano akokasa e de etia obi so what you say anti mpese ya sempa asem wo ho asem emu do eja yemfa yen community na nsana no osofo etete a wenye ewu enim se owu echi no atembo eno na owu su no eya konfuhye eno du ye nti na adwuma waye wo wiase nya atese babɔ no modern kofro di no adante se wo yotofo pa the directions nya da kwa mu wosom nyame yie onpe ne wasem ne wa hye ne wa konfu no de ewu no we nim bible mi ayin fa na mi ni church a oso ahimem anaso consent oyo abeda say question we dey emu odem unsa the bible ka owu a owu de kwan bebre so okay so wan chire owu e de wo be ko heaven nti mi dem bese mi bitanta konfu share wo hoyi aha eye
say el brand bro so hu de wo ya utimi hye ho akonfoko enye better da wo wow ewi ase nsuo fa no wu awu car ball no wu awu eja show no wu awu se ukoda no wan sori bio na ade beti de beti ase o papa na mama da wan sori bio wa de wo na me afro ade ba ko ese hu se unam we no enye no ne Nyankopon ne mu opesusu okra no enti wo ti ase no ene awo ahode okobe abrabo obebo de obeye esiesie baby pama okra no daach ene hia nyame de onhwe owu obewu de ono hwe ne se obeje okra no enti se wa hye no ho akonfo no wewu wa bre de wo pa che ne se wa bre wi ase enti wa hye no ho akonfo se Nyankopon ka wodwuma ka wonani e da ni demand no kra ono bebi a wedu no kire se wa bre enu nti no wa hye no ho akonfo no nti Nyankopon tibeti ma credit ne se wa bre nti enu anu no nku no hwe se so wo bi ayewu enu de wo no ni Nyankopon ntem be se mi wo ko heaven na o ko hell according to the Bible bi hye no ho akonfo a o ko hi enu de mintimi njeje because Judas Iscariot also shared no akonfo be woni mi say Judas wu ya so na Yesu bewu na Bible say Yesu wu ye no ogodi 3 days wasaman no eko preach ye ndi ubeda hu say oko preach o Judas acha na abia acha na abia ozo bu be ka wa say Judas for heaven e be nya perform mo boye yo e mu say for baby edu no wa de nche no ehun hia pa de wodwin efa enkoma ye di hu hia obetimi e de atodwa e wo too much GH ye comment section na nsa mbe be fi no Reverend Pacho for number etodwa yo me da say so person friend ye di nkomo a 0249 19 96 61 0249 19 96 61 already show here and I mean enshamo ampa you too much GH no your Instagram page say and to wait me follow your Instagram page at too much GH_ e biem so no subscribe if you want subscribe here na make sure the video will be like na wa share edama dofo eno bibia me din edna na ama owusa ene day me ne Reverend David Aseidu ene yesi nkonya edi nkomo dasene ye be sign edi nhemu biem makram the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira